Kidamtang there ni phai sir keparni nijang karbianglong lakhai si Dwaramla constituency ke parlo Borkok ME School pathuak lamalong karbianglong autonomous council tumpen patirpi ponsi pini Dwaramla constituency pharman CEM Interaction ajaimek padupong Labang so ajaimek long aluhiaman pen karbianglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Longhang ex-MP Horen Singh Be MLA AM MSc West Karbianglong DC Karbianglong autonomous council board chairman pen chenglok SGB Rongasar pen break jump party la pen hampang sung tum chitong dununti Jasemet pet labang so ajaimek kedeng ponang kok lake break jump constituency along ason ku PPC rara kisung malapen ku PC kaching thurasai Karbianglong autonomous council pen ki claim kedam ponang langma lahaya puthak rat alam kachini ponja phansi bang so ajaimek padopono mailong ki ongdung armo tum chitong dunsi mailong aliralon dujot ingsam jin pen pachun pon Jutai tum dong kreke thom tangai ta fikini tum si review meeting dolo tara la solo asiko PPS sayang deng si kedeng ponji ma lai tang tum dai ponelo la pen ke la non ke do tangan ta poka pichun bije pan bukar ke autonomous council ke sayang deng tum problem ko la pen ke fikla cheklo bang ke la rara tum pin pulo nangi pian piun ana sayang deng mangen tum ko rara thengyo se ko ani jok som det pen kan siang bong lahaya sayang deng kapetang edge ni tum kan autonomous council ke boli Chinthong pen hemali rong par Karbianglong life